Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Kerala hawaralong kacalio sumaratamapan norovirus kiso kiun pangcheng pontanglo. Kerala hawar kolam district along lo kacalio sumar banghinilapen apia potumapan kiso norovirus akiso angthek longpo lapen bangso kiso angthek ke pokikang ningke bang pokedam phuang pongkiso imik chicharem lapen irie keng kiso pusi pachinipon. News 6 report Karbi Anglong News. Rajen Ingti Lapen Alang Lichor Merina Bepi Atum Hanboka Lokhi Mondir Along Ting Bani Kerap ke Pajerdan. Arkoni Painkora Trok Si Arni Lakhainkora Trok Dwarbagori Constituency Angkangpi Hanboka Lokhi Mondir Along Rajen Ingti Lapen Alang Lichor Merina Bepi Atum Ting Bani Kerap ke Pajerdan. Rajen Ingti ke Alang Li Mondir Chotkali Kaprek Adhorom Atum Aphanta Kerap ke Pajer Ponver Abangphu. Lasi Ladak Hanboka Lokhi Mondir along sitami keso kachilang pen kemile kerap ke pajer pon kali lapen kardom kardi atum mati hemphu hemphi atumle nangke hang takali nilitum hem isi ning kaching sammati nili hem asor mondir banglo ting abang akerak thekang si nili hem asor si niliphan nangkapin khatlo lasi nilita ning kaching samong si ake ongkali sitami bani ting nangke thon pusi pherangke thengno chethan pon Lapen ke lapu, hem sitami ning ing sampik anlo pusi ning jepon. Lapen ke alang li ke klem ke dam along sitami arnam ahir jumi pedo nang pusi ahir jumi pidun pen. Mondir Committee President Chandro Hanse sitami ning ing sampik anlo pusi pherang ke thengno chethan pon. Tarpung ben dorsing tokbi Karbi Anglong News. Bukajan STO Civil Pen Final Photo Electoral Roll Aputhak Kepang Dakpon. Arkoni Painkora Troxy Arni Anarlo Por Paikre Hinira Achitim Apor Lakhakre Troxy Bukajan ST LSA Angkang Final Photo Electoral Rolls Aputhak SDO Civil Additional Deputy Commissioner Anup Kumar Brahma ACS Dimple Kaman Electoral Commissioner Atumpen Mena Asai Hemalong Final Photo Electoral Rolls Aputhak Kepang Dakpon. Tangti Final Photo Electoral Rolls Kapang Dakpon Alam Thile Arjuponik Sinang. Bukajan pen Sarkurubi Karbi Anglong News. Our final draft publication is to ECI Election Commissioner India's instructional through come to Kora hoise. Our total draft publication Kora passer our total voters সংখ্যা hoise 1,57,209. Tar bhitorte purushor সংখ্যা hoise 79,032. আৰু ফিমেলৰ সংখ্যা হৈছে 78,177 আমাৰ তাৰ আগতে যোনটো ড্ৰাফট ৰোলত আমাৰ যিমানখিনি ভোটাৰছ আছিল টোটাল ভোটাৰছ আছিল 1,55,812 আছিল আমাৰ তাৰ পাছতে এতিয়া যোনটো আমি আজি যোনটো ফাইনাল ড্ৰাফট পাব্লিকেশ্যন কৰিছো তাতে আমাৰ সংখ্যাটো হৈছে 1,57,209 তাৰ মানে আমাৰ নাম্বাৰটো বাঢ়িছে সংখ্যাটো বাঢ়িছে 1,625 বাঢ়িছে তাৰ ভিতৰৰ মেলৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে মেলৰ সংখ্যাটো হ'ব আপোনাৰ যোনটো আমাৰ যিমানখিনি বাঢ়িছে তাৰ ভিতৰৰ কথাটো কৈছো মই টোটাল বাঢ়িছে আমাৰ 1,625 তাৰ ভিতৰত মেলৰ 735 আৰু ফিমেলৰ 890 আৰু আমাৰ যিমানখিনি ইয়াং ভোটাৰছ আছে 18 to 19 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে 694 নাম্বাৰছ এই বাৰৰ পাছত যিমানখিনি আমাৰ হল যোনটো ড্ৰাফট ৰল আছিল 1,55,812 আছিল তাৰ ভিতৰত আজি যেতিয়া আমি পাবলিশ কৰিলো পাবলিশ কৰাৰ পাছত আমি দেখিলো আমাৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে টোটাল ভোটাৰছৰ সংখ্যা 1,57,209 তাৰ ভিতৰৰ মেলৰ সংখ্যাটো হৈছে 79,032 আৰু ফিমেলৰ সংখ্যাটো হৈছে 78,177 এই সংখ্যাটো বাঢ়িছে আৰু আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যিমানবোৰ ভোটাৰছ আছে কোনো ধৰণৰ যদি হেল্প লাগে যিকোনো ধৰণৰ হেল্প যদি লাগে তেতিয়া হলে এটা ওয়েব পোৰ্টেল দিছে এই ওয়েব পোৰ্টেলটো হৈছে www.voters.eci.gov.in এই পোৰ্টেলত গৈ পেলাই এনি ভোটাৰছ যিকোনো নাগৰিকে তাতে
তেওঁলোকৰ যিমানখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে সিমানখিনি আছিল non malom asamalong modi ke wangji polam ke kilika phanma mate bihua himnang ki choji aphanma pura rat chethani sai India Prime Minister Narendra Modi hinpen non puthot asamalong rialong nangkahomri ji aphan lam ki klangpon tanglo lasipinangan asamalong arada tuma bangke kamon thidam pedosi India Prime Minister Narendra Modi ke wangji ke asamalong bihu himnang ki choji aphansi kewang choji mamate non kewang ji kilik kedoji alama phansi kewang chot maputa asamalong ria radatum chithani sai lapen ajahakatum kamathadam ke mesenji alam dokok tahai pasi to warka cholangatum sitami peduponlo lapen modi kewang jia hot asamalong suri kripo armua tumaphan chengar ki pathi ponji aphan sitami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ahin pen pangdak pontanglo lasi Prime Minister Modi Asamalong kewang jike bihua himnang ke chophan choji mamate kilik alama phan choji ma puta mo porsi chinipo puta ratatum chithani sai News Desk Report Karbi Anglong News Dimasa khaido anatum tami aningkan wangason bisu Dima Harvesting Festival rongaje kachipipon India dedalong tribal akai ki ongnai puloti Northeast hanlo Karbi Naga Boro Kuki Mar Lapen kaprek tami duulang sonsi Dimasa khayatum tami isilo lasi arkoi ni phai inkoi ratrok siani Dimasa khaido anatum tami bisu Dima pu ningkan ni sekpen ipong Annual Harvest Festival arongaji aleralon pen ha aphusar phisara kaedin pen talon bom wang bom lo lasidak difu amlapoti along tami dimasa te rangalong amlapoti bisu dima salai ho somatum pen chepatir pi ponsi labang sorongaji ani apharman bipon lo sonsi maipu dhiraj difusa ahin pen tami nake thando na tengke labang so arongaji kaprek adimalong tami ki bipon dolang sonsi dipualong tami isilo lapen don surianat tami do lapen along kaprek adim tami do sitami Karbi Anglong district along abangke arnisia pharmanchot lapu Dima Hasau district anathuke iruian arongaji padupon pon pusi nangpachini do News Text Report Karbi Anglong News Mizoram along longle kangrai pen apran kidam Mizoram Nathial district along National Highway adung het along men longle kangrai ponajok banga thomatum apran kidam jia tuma men laki Prem Kumar Mandal Raten Mandal lapen Alok Mandal pusi pangthekpon Labangso National Highway along longle kangrai pon ki isi manghung pon mi melam athi ladake National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited mati thi hekpen NHI DCL atum pensi selam ponlo sitami piniar nila poson National Highway along longle kangrai pen bangathomatum apran kidam nangke labangso National Highway ka selam pon NHI DCL company atumsi adai dolo posi rata tumpen karbok pedopon News Text Report Karbi Anglong News Pariksha pe charcha surihinira inquire ke thomamai difu matipung langkung habe Memorial Town Hall along ke padopon Arkoi ni phai inquire troxiani India Data Prime Minister Narendra Modi India Data along ke doan school along lokachari osomar ingding sirke pen krihini kachari atomaphan video call pen kachingki kachithan bidisuri kachipiasai kedengpon labangso pariksha pe charcha laki surihinira trainer kebaning kanpensi pangcheng ponlo athe koson se oso maratum satlang ke tokdun ji aphan ka pheri lapen stress kepa vidyatsi ansosi aning ke parong aning ning samjin pen kepa thekpon thuji ma aphansi labangso pariksha pe charcha pu isi initiative India government atuma hin pensi dengponlo lasonsi pinia det pi adang tami video call pen osomar apiapo thanbang lapen student tuma phan chingki ponlo sonsi pini di fualong ta Karbi Anglong ke duan government school pen
lo kacharyo sumara tumaphan ingwai ponsi api apo thanbang KACCEM EM MSS chairman atum penta labangso video call mayalo chitong dundo lapen labangso pariksha pe charcha lo arjan kihing kachapati sitami kedam tangani chipati pon etsi pini sitami nong eta osomara tumaphan KACCEM EM MSS atum ariteng pen pi pajir ponlo sitami pini labangso mayalo Assam Education Minister Renoj Pigu si nangchitong dunji pu sitami kasik sakdo chadamat nangchitong dunun idat pusi KAC Education in Charge EM Richard Togbe hinpen nang pachini dun. News Text Report Karbi Anglong News. Pariksha Pe Charcha ke lage, it is initiative taken by our Honorable Prime Minister of India. Under his leadership, it was started from the year of 2018. 2018 and incumbency check pono. Si Pariksha Pe Charcha ke lage to bring student atum parents lapen teachers isi gathering lapen putot alan tu mafan confidence ke wan. Jadi se exam board kitok di kibang GR ni ahut alang tu mafan si aning ke pang sampen so exam ki pi ka phiri that pen buta confident ke build up thik ji afan si la so pariksha pe charcha ka program ke di ki bipon la so program ke already actually ke da pini Ronas Pegu education minister si donanji pollo tema satame bangerlo to viajo satame Guwahati kichidam tunangkok Chief Minister Van Hag Delhi hangdet masih halang libang aku Chief Minister Adim si Guwahati long do thulo da bangke itu Dr. Tuliram long hang fasi dato bipon lam do charlie somanda Karbi Anglong adang ma jak di putu ladak ke selected student atuma fansi ni tum hang lo ECC school government school atum fansi hang chot lapen art competition da bipon na art competition sami latum laso exam warrior polo laso pariksha pe charcha laso tak asila ning kapat hepon asidak KGBV school Penchenglok DV school Penchenglok Gov Boys Gov Girls school Penchenglok government school ana fan ge phapon lok